Il-lingwa Maltija kif tista' tintuża biex tkun aktar inklusiva? Dak li qed niktbu huwa aċċessibbli għal kulħadd? Dawn huma d-domandi li ġew indirizzati f'konferenza bit-tema Niktbu għal kulħadd organizzata mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta flimkien mad-Dipartiment tal-Malti u d-Dipartiment tat Traduzzjoni, Terminoloġija u l-Interpretar tal-Università ta' Malta. Fost dawk li attendew kien hemm il-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza Helena Dalli li qalet kif il-ħidma għandha tkun biex nilħqu lil kulħadd b'lingwaġġ ċar u aċċessibbli u b'mezzi differenti. L-uffiċjal tal-lingwa fir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta David Schembri tenna l-importanza li l-lingwa tkun inklusiva għal kulħadd anke għal dawk neqsim mis-smigħ u id-dawl. Bil-mod kif nużaw il-lingwa nistgħu nkunu iktar inklusivi biex meta nkun qegħdin nitkellmu u f'dak li nippreżentaw ġifieri anke kif niktbu u anke pereżempju kif nirrekordjaw xi ħaġa xi filmat, kemm jista' jkun naħsbu f'udjenza usa illi kemm jista' jkun ma kunux qegħdin niskluduha f'dak illi ngħidu u b'dak kif nuruh ikunu jistgħu jarawh ukoll. Romario Xiberas li qed jagħmel ir-riċerka tiegħu fih dan id-Dipartiment tal-Malti tkellem magħna dwar it-taħdid inklusiv fil-Malti. Jiena se nitkellem fuq il-lingwaġġ newtrali dwar il-ġeneri fil-Malti li bażikament jagħmel il-Malti aktar aċċessibbli għal persuni li ma jidentifikawx bħala raġel jew mara. Se nħares il-Malti u se nara x'possibiltajiet newtrali diġà hemm u mbagħad se naraw fil-lingwa ta' kuljum x'intużaw bħala possibiltajiet newtrali. Indirizza din il-konferenza wkoll il-professur Jorge Diaz Sintas mill-University College London li tkellem dwar il-kontenut potenzjalment sensittiv fil-medja u kif jista' jiġi trattat. We'll see what the translators do and how they resolve some of the challenges that come, particularly when translating from English and from some of the famous platforms on the internet.